gospodo, poštovani prijatelji, dobrodošli u opštinu Smederevska Palanka. Dobrodošli na završnu svečanost prvog festivala književnog stvaralaštva na selu i o selu u Republici Srbiji za 2016. godinu pod nazivom Moje selo u pričama i pesmama, koju organizuju opština Smederevska Palanka kao domaćin i generalni pokrovitelj i Društvo za narodno prosvećivanje Svetionik iz Kragujevca, kao autor i neposredni organizator i realizator ovog zanimljivog i značajnog projekta za područje cele Republike Srbije i naše dijaspore, koji je pre svega posvećen književnom stvaralaštvu na selu i o selu na svim ovim prostorima. Ja pozdravljam skup, zahvaljujem se ovoj velikoj ideji Moje selo u pričama i pesmama. Konkurisao sam sa dve knjige, obe su prihvaćene. Jedna je knjiga pesama Deci celog sveta, koja je štampana, evo ona je izašla iz štampe, a druga knjiga su priče. Slikali su se pravu kuće koja je u štampi, ali u nekoj drugoj izašloj kući. Pesma se zove Breze, a posvećena je ruskom velikom pesniku Sergeju Jesenjinu. Zašto si, Jesenjine, ti voleo breze? Ja sam voleo sanke, a moj deda čeze. Od te ruske zime u meni je jeza, Isidora Dankan bila je ko breza. Zašto si, Jesenjine, za njihov grane, da velika ljubav nikad ne prestane? Od te ruske zime u duši mi jeza, Isidora Dankan bila je ko breza. Zašto si, Jesenjine, lepe žene ljubio, a svoje osjećanja nikad nisi krio? Još se krošnje bele i sneg tiho pada, dok postoji ljubav, živeći nada. Opet listaju grane, opet reka ponire, a veliki pesnik nikad ne umire. Hvala.